Tekereza gato, miliyari 320 z'amadolari. Iyi si ingingo y'imari y'igihugu, oya, ubu ni ubutunzi bwa buri birengero mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubusahuzi ndengakamere, kweza amafaranga yanduye ndetse no kwigwizaho imitungo, byose bishinjwa umuryango wa hafi w'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi kuri ubutabera bw'Ububiligi bwinjiye mu kibazo. Amadosiye arashyushye kandi igihugu cyose cyahanze amaso intara ya Katanga. Iyi ni ishusho y'ukuri kwihisha inyuma y'urugendo rwa Perezida Tshisekedi muri kariya gace. Ikaze mu isesengura ryimbitse. Muri gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ari mu rugendo rukomeye ruzamugeza mu mijyi ikomeye mu gace ka Katanga. Turavuga Irumumbashi, Ikamina ndetse n'Ikaremi. Iyi ni intara izwiho kuba ari yo mutima w'ubukungu bwa Kongo kubera amabuye y'agaciro ahabarizwa. Ariko se urugendo rugamije iki mu by'ukuri? Ese ni ukureba uko abaturage babayeho cyangwa no kuzimya umuriro watse munsi y'ivu? Uku gusura Katanga kuje mu gihe kidasanzwe, ni mu gihe ijambo ubusahuzi, pillage, kwigwizaho imitungo ndetse no kweza amafaranga yanduye ariyo magambo agezweho mu miryango itegamiye kuri leta ONG yo muri Katanga. Aya mashyirahamwe ntiyicaye gusa, ahubwo yafashe ibyemezo bikomeye, atanga ibirego mu nkiko. Icyatunguranye nuko bitahereye mu nkiko za Kinshasa zishobora kubogama, ahubwo ikirego cyagejejwe imbere y'ubutabera bw'Ububiligi. Kandi amakuru yizewe yemeza ko abacamanza b'Ababiligi bamaze gukaza umurego mu iperereza ryabo, batumbereye gushaka ukuri ku byaha bishinjwa CLA cyangwa se umuryango mugari wa Perezida Felix Tshisekedi. Reka twinjire mu mizi y'iki kibazo. Kwitotomba si uko abanyapolitike gusa, ahubwo nuko imiryango itegamiye kuri leta ibona umunsi ku wundi uko ibintu byangirika. Bwana Claude Kaputu, umwe mu nararibonye z'imiryango itegamiye kuri leta Ikamina, yeruye yavuga amagambo akomeye. Yagize ati, umuryango wa hafi w'umukuru w'igihugu wifatanyije n'abacuruzi bakomeye b'abanyaribani Libanese bigaruriye ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko ikibabaje kurushaho nk'uko Kaputa bivuga nuko ubusahuzi budakorwa mu ibanga, bukorwa ku mugaragaro kandi burinzwe n'abasirikare ba leta FARDC. Abagerageje kwamagana aya mahano bose bahura n'iterabwoba cyangwa bagahabwa ibihano bikaze. Kugira ngo umve uburemere bw'iki kibazo, reka twumve icyo Jean Pierre Muteba, umuvugizi w'ihuriro ryajyanye iki kirego mu Bubiligi, avuga. Muteba asobanura neza ko ubu busahuzi butagikorerwa gusa mu mabuye acukurwa bwa mbere, ahubwo bwibasiye n'ibyo bita ibisigazwa by'amabuye y'agaciro byajugunywe kera mu birombe. Aya mabuye yajugunywe afite agaciro kabarirwa muri miliyari 320 z'amadolari. Mu ntara za Rwanda nawo Katanga, Muteba yemeza ko ubu butunzi bwose bwatwawe n'abantu bari ku butegetsi muri iki gihe. Tekereza nawe, miliyari 320 zikungahaza agatsiko k'abantu bake, mu gihe umuturage wa Kongo yicira isazi mu jisho. Mu rwego rwo kugerageza gukubura ibikuta no kwikuraho icyasha, Perezida Felix Tshisekedi aherutse gutanga itegeko rikomeye. Yategetse ko abasirikare n'abapolisi bose bari mu birombe bakurwaho byihutirwa, ngo mu rwego rwo kurwanya amagendo no gusukura urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Iri tegeko ryahise rishimangirwa n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare muri Katanga. Ariko se abaturage barabyemera? Oya, benshi babibona nk'ikinamico. Impamvu y'urugendo rwa Tshisekedi yibasiye ibirombe gusa, turacyari kumwe na Claude Kaputu, wemeza ko hari indi mpamvu ikomeye yishe inyuma uru rugendo rugamije gushaka amaboko no kwinginga abayobozi n'abavuga ari kwijyana ba Katanga kugira ngo babashyigikire umugambi mubisha wari umaze iminsi unugwanugwa: guhindura itegeko nshinga rya Kongo. Guhindura itegeko nshinga muri Afurika kenshi bivuze gushaka kuguma ku butegetsi ubuziraherezo cyangwa se kwirinda kuzabazwa ibyo wakoze mu gihe cyo kuyobora kwawe. Kugira ngo uyu mugambi ugerweho, Tshisekedi akeneye kwigarurira intara ya Katanga, yaba ku neza cyangwa ku nabi.
kugira ngo twumve ko ibi atari amagambo gusa cyangwa ibihuha bya politiki, twabakusanyirije urutonde rurerure rw'ahantu nyirizina ibikorwa by'ubusahuzi by'umuryango w'umukuru w'igihugu bikorerwa. Reka twinjire mu ntekerezo z'ibi birombe. Turahera mu gace ka Kolwezi n'inkengero zaho. Ikirombe cya mbere ni Kamilombe. Iki gice giherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Kolwezi, kikaba mu by'ukuri ari umutungo w'ikigo cya leta Jekamine PE 11,599. Hano hari koperative yitwa CMDS imaze imyaka irenga 10 ikoresha abacukuzi b'abaturage basanzwe. Hano hari ububiko bw'amabuye hagati ya 26 na 30. Ayo ni amadepo. Iyi koperative ikorana n'abashinwa batazwa amazina. Nyuma yo gucukura umuringa, cuivre na cobalt, kubiha abaguzi babijyana mu nganda nka TCC, CRR, Thomas ndetse na Ruwilu Resource, ibi byose bikorwa nta misoro igaragara yinjira mu isanduku ya leta. Ikirombe cya kabiri ni Menwezeli, kiri mu burengerazuba bwa Kolwezi, nacyo cyari cyaje Kamine PE 49,578. Hano niho amabanga atangira kumvikana cyane. Koperative ikorera hano ni Komikisi, ikaba ifite ububiko hagati ya 12 na 15, depo 12 na 15. Ntimuzatungurwe n'iki, iyi koperative ikorana n'abashinwa bataramenyekana, ariko ifitanye ubufatanye, no kuvuga ifatanyije n'umunyekongo umwe rukumbi uzwi ku izina rya Christian Tshisekedi. Yego, wabyumvise neza, umuringa na cobalt yaha isahurwa ikajyanwa mu nganda za TCC, CRR na Thomas, igurishijwe mu nyungu z'umuntu ku giti cye w'umuryango w'umukuru w'igihugu Christian Tshisekedi. Ngira ngo abakurikiye inkuru zacu muramuzi kuko twagiye tuvuga ku bijyanye n'isanganya yagiye agaragaramo yaba mu mujyi wa Kinshasa, mu maclub ndetse n'ahandi hose, ndetse n'ibijyanye n'amamiliyoni yanyerejwe aca ku kibuga cy'indege akaza gufatwa, bakavuga karaya Christian. Tujye noneho ku kirombe cya gatatu, Mutoshi, kiri mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kolwezi, PE 2,604, Jekamine Shemafu. Hano koperative Komiyakol ikoresha abaturage mu nyungu z'abashinwa n'abanyekongo bibikomerezwa batazwi. Ikirombe cya kane ni Chiputi, PE 14,051, cyari cya Company Miliyari Dotondo, koperative madini ya Mayendeleo ikorera hano, ikorana n'abashinwa bajyana umutungo wa Kongo mu nganda zimwe twavuze haruguru. Tugiye noneho ku birombe byo mu gace ka Lualaba, site Lualaba. Lualaba yo irihariye. Aha hari ibirombe bine bikomeye cyane. Icya mbere ni Turuwizembe mu burasirazuba bwa Kolwezi. Ni teritwari ya Mucaca. Ni cya societe Shaba Mining RDC. Ariko koperative Komibakati nigenzura ubucukuzi, ibuha abashinwa babijyana ku ruganda rwa Thomas na Brother. Icya kabiri ni Mikala, hahoze ari Chemical of Africa SA. Hano koperative Komakati niyo iyoboye ubusahuzi, iha abashinwa bajyana amabuye mu nganda nka ZFN, LCS na GCL. Icya gatatu ni Kawama, nacyo kigenzurwa na Komakati, cyari mu by'ukuri icya Mutanda Mining SAR. Ubusahuzi ni bumwe, ikivuyemo kijya mu baherwe b'abashinwa, nta kibaturage bahabwa. Ariko ikibabaje kuruta ibindi ni icya kane, icyitwa Papsi. Iyi ni site ikomeye cyane, twakwita ahantu hanini ho kubika amabuye y'agaciro. Iri ku mutungo wa Mutanda Mining SAR, koperative CMGL
niyo ihakorera, ifite ububiko bugera kuri 18. Abantu mukurikiye iyi nkuru, amakuru yizewe yemeza ko iki gice cya Pepsi kizwi kandi gifatwa nko mu gice cy'umuryango wa perezida. Ibyo bivuze ko umuringa na cobalt biva hano bigurishwa n'abashinwa mu nganda za ZFN, LCS n'izindi. Inyungu zose zikubirwa mu mufuka umwe. Reka noneho tujye mu gace ka Kakanda cyangwa Kisanka na Kisamfu. Ni uduce dutatu. Iyo tugeze Ikakanda nako ni Kakanda, ibintu bihindura isura bikaba ibya gisirikare. Aha hari ibirombe 13 byahoze ari ibya Boss Mining SAS. Ibirombe byose byatewe kandi byigarirwa n'abantu bambaye impuzankano za gisirikare. Iyo babajije bakubwira badategwa ko bakorera mu izina ry'umuryango w'umukuru w'igihugu, Presidential Family. Muri ibyo birombe harimo Nord, DMS, Mukondo, Loverte, Kiwano ya kabiri, cyitwa amasaha 28, Dizele, Lufumboshi, Nkela, Museba, Mashamba, Honorable, Temu ndetse na Menda. Okay. Aho ntibishoboka no kumenya umubare w'ububiko bw'amabuye kuko ibi birombe byahindutse ibigo bya gisirikare. Amakoperative menshi akorera aha abigana n'umuryango wa perezida. Amabuye akajyanwa mu nganda zo mu mujyi wa Likasi na Kolwezi. Ibi nakomereza mu bindi bice nka Kisanka na Kisamfu. Aha hose hari ahakomide. Muri make igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu mahuriro akomeye. Urugendo rwa Perezida Felix Tshisekedi muri Grand Nord si urugendo rw'akazi gasanzwe, n'urugendo rwo kugerageza kuzimya umuriro watwitswe n'ubusahuzi bwa miliyari 320 z'amadolari. N'urugendo rwo gushaka kwigarurira abanyapolitike ngo bahindure itegeko nshinga, ndetse ni n'uburyo bwo kujijisha ubutabera mpuzamahanga harimo n'ubw'Ububiligi bwamaze kubandikaho ikaramu itukura. Ese koko gukura abasirikare mu birombe ni umuturambye cyangwa ni ukujijisha by'igihe gito kugeza inkubiri ihise? Ese ubutabera bw'Ububiligi buzabasha guhangana n'agatsiko k'abari ku butegetsi bari gukoresha imitungo y'igihugu bigwizaho ubukire? Kandi se abaturage ba Katanga bazakomeza kurebera uko ubutunzi bwabo busahurwa bujyanwa n'abashinwa, abanyaribani ndetse n'imiryango y'abanyepolitike bari Kinshasa? Ibi nibyo bibazo bibaza buri wese ukurikirana politike yo mu karere k'ibiyaga bigari. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gikize cyane ku isi, ariko gifite abaturage bakennye kurusha abandi, byose kubera imiyoborere n'ubusahuzi nk'ubu tubonye. Mwakoze gukurikirana iki kiganiro. Niba mukunze ubusesenguzi bwimbitse twabakoreye, mwe kwibagirwa gukanda like, subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijyanye na politike ndetse n'umutekano mu karere ntibizabacike. Musigane ibitekerezo byanyu ahabugenewe muri comments. Mutubwire ese murabona ibintu bizageza RDC he? Turaza kugaruka mu yindi nkuru. Murakoze kandi murabeho.